review meeting ti hi kon la nei lawa maro tu ni mina khan candidate te le helai kan suai tu poimo a thei thei te su kal kho bila report lang pui te dingai khaton ho wa mu hiam kan tia a san pa ta ka pa chi anga review meeting am hi chu kan la ko do kan candidate te hi an chang biau maya an mani chan na zo na changa an te na hi chuan beise na pon nei sang ve khop maya jak nge hi ti kanin ringa mai ro chu avai a han tak hi chu thei ko ni lawa ma che a to pa he tia kan han khai khom na hun bera po hian wat hi chu kan la ngei tu ra kan nai a EVM lam banga hi chuan a san pa rin tok lo na san pa chu kan nei san lowa in ke ni ra fiat phak thil khan ni lowa a chia ani po an chiam that le a chiam in an chiam thata emo a thara an thak le ka chuan a tha ni mai tura kan ma ya a EVM thing ma chuan varin bel na chu kan nei lem lo last minute khan ya mun chen khat le ni chen khat ti ti a chuan puisa leng wa hiu ni te nam so ya maro tu te ni pa ti chuan puisa lam banga chan la wok na kha kan nei thei chuang lo wa san tu operation te kan nia pa ti tangin kan in final thei wak lo wa tin kan candidate te kha sim le pai an cheng bok thei an ni bi lo boka tu wang chuan ke mani sim ni chuan puisa zo ma chan lak na hi kan nei san lo wa maro te ti no na wa chuan kan chian te hi chuan puisa rin ain an nei a an ti te chu kan sia a hei hian kan result te hi ti dang lam theng en ti te nei chuana kam ta ko ma a ti dang lam thei na te to om ve na lai te ko om karinga apum puyang sim si mai ro hi chuan puisa hanin le mo khami ina hanin ti chak puk na turam ti thu tu a then em do na mo ni le ti chu ke ma ni mala chu ka ngai da na ne tu ra hian en ma nei lok kan nei lova siat group po kan nei sam lova atan tu nomination committee hi alzola kan ho tu te an oma ke ni lam chu kan om ve lova tu wang chuan elai candidate to hi tumun takin an mai tu anga ni thatu nian siat te an ron tham chuak mai tu ra kan na ya an tuan hun tu ra po hi a sui lok thei lawa a chan chu ei in thang tur hian khun po kan la du engemaw chen kan la nei tho boka man mo thak lu tu lawa kan de ro chuan awma khun dang in thana te po hian candidate hi tu nanga ma taka han puan lok hi awm ngai lu tu lawa tu mai ro chuan kan ho tu ten ro man ma seu tak nein hian ma taka bial tu chen khat te an han puang ani a lung lei not bi sim ni chu to takin makin dewa kan ho tu ten mi thatak min la ron da satura kan nai long thu sei na tu tam tak ta oma pakhat na chuan lung lei in municipal council kan han nei
ya bu kan han chan thei hrin hi alo mom ka ti thowa ami pui chuan kan zo lawang a ei hi la nei lo si a thalo mi ti ngai dan te kam ta kom ma chela ma chon ve ka tu ta na kan kal ko nga hian kan ra bi poi mo pakhat an ve tho thawa tiang a kan lo ti ta ro ro wa chuan a thabia walom ka ti a chuang taka in thang na te kan han nei thei te hi alo mom ka ti a hemi boy tu kan sol khar official te to an fakom ka ti a an ha viawin ka ringa an chunga ko lom thu kan soya ten party anga chuan kan party ho tu te chunga ko lom thu sei tu tam tak kan neya ke ni point kan headquarter wan te kon nen mai sata thei tam to chuan min tran pui ve a chak nge turin du sat let ko min ra na ke tiang chu kan donga kan lom khop maya en chi mi piala ma chuan wat changa kan worker te le kan candidate te po fa kan khu in ka sia ri ru thiang vin tak le chat takin na an thoka in lung rual takin kan thok ho ni in ka sia alo mom ka ti khop maya in lung lei ni pui sim point municipal hi adu le du lo zong in ban pharin vot la don tai la du lo hin tam jok mai theya ma che chu tiang ni ma chela in han bo se lo ni ta ga chuan lung rual takin vot hi kan thak ni in ka sia vote la percent hanen ko khan acha thokhat hiau katia chu wang chuan mi pu po hi kan ri lu la ma hen kan lo in aware thave le ani don hi katia chu wang chuan lung lei mi pu te po municipal council nei tu hian kan thim lung kan ri lu hian alo fit ve vi ani ha ti te ka ngai to na a oma chu wang chuan alo mom katia municipal council chatak hi kan nei po karing boka kan than chuat hi karinga chatak kan kal thei po hi ka be sei bok ani